Lakhipur online puthok saba July ki tangkun sagol se nimit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahan bata marui Pao. Nupi macha ama butam thina hatok pirambagi thodokta silchar irang thokre paumi yauna police ki miyoi sing asoka panangkre. Monitoring committee Lakhipur ki pham ki bami phamna lamdamasi ki chakot khongthang gi hiram kya yauba achet pa phirep lomina kre. Delimitation proposal ga mari lenana Election Commission of India na ngarang dagi public hearing haukre. Irang na sokalaba Manipur gi pipam yangsinanaba miyoi mangana saba Trinamool Congress ki mihot kangbuama ngarang Imphal thungkre. Tongan bo wakat kaya galoinana Kasar jila gi midday meal thomi singi wakat mifam silchar da pangthokre amasung Bangladesh ta ihan hanbo ina lapu pambi tegi sungbal langna meitei nupi na saba kolabati sari Prime Minister Sheikh Hasina da kudol tamkre. Haujik mapung oiba pau tabirase yamna nuaitaba thodok amada July ki tang 15 dagi thiba phangdana leirakhibi chahi 18 rom surabi nupi macha amagi haksang duar bonda leiba saba loidaba building amadagi sina phangkhre tamthina hatok pirambani haiba nupi macha sigi patha pumtharaba haksang adu July ki tang 19 da miyamna thengladuna pau pirubadagi police na laukhatkibani nupi macha se silchar gi dukan amada thabak tawduna leibini haire police na matam chana thabak laukhat haudabana thodok asi thokpani hairaduna post mortem gi matungda leibak pokpa numit ki athengba hingda khoisaunaraba miyamna nupi macha pinki rai gi hakchang sorok mathakta thamduna rangir khari da lambi thingduna thamki athingba adu lokthokna na bahona bada police official singi mathakta nungna thabagi thodok thokpadagi thodok adu namthana bahona bada police na blank pair tawki hairi thodok asida paumi yauna police amadi CRPF की मियोई कैमरों अशोक पन्नंकी डेड बॉडी जब फैमिली लोगों के लिए हैंड ओवर किया गया असम सिलचर मेडिकल कॉलेज से तो परिवार के जो लोग थे मतलब फैमिली के जो लोग थे दे वर ऑल कोऑपरेटिव विद एडमिनिस्ट्रेशन तो डेड बॉडी जब लेके आ रहे थे कुछ लोग डेड बॉडी को मतलब फोर्सफुली यहाँ उतारा रंगीखाड़ी पॉइंट में उतार के यहाँ पे लोग डेमोन्स्ट्रेशन करने लगा तो प्रशासन वाज देयर पूरा पुलिस थे और यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी थे और उस दौरान उन लोगों ने काफ़ी समझाने के लिए कोशिश किया काफ़ी समझा डेड बॉडी गाड़ी में उठाने के लिए जो उठा रहे थे तब उसी वक्त कुछ लोगों ने तोड़फोड़ करने के लिए कोशिश किया पुलिस का गाड़ी में तोड़फोड़ किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी में तोड़फोड़ किया उसके बाद वो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किया तो उस पथराव के दौरान 4-5 पुलिसकर्मी उसमें आहत हुआ है और एक CRPF का जवान मतलब सीरियसली इंजूर है और देखा जाए तो 3 मतलब हमारे जो मीडिया फ्रेंड्स हैं तीनों को ज़बरदस्त उसमें चोट आया है। Monitoring Committee Lakhipur gi pham ki bami phamna lamdamasi ki chakhot thaurangi hiram kaya yauba achet pa phirep lominakre July ki tang 18 ngarang jumsa kaisa nimita Kasar gi Soundpora Community Hall da Monitoring Committee Lakhipur gi akhana bami phamama phamduna Lakhipur Subdivision asigi manungda leiriba khungang asigi chakhot thaurangi maroiba pandam kaya yauba achet pa phirep lominakre committee asigi president Khaidem Kantanami phama poiduna pangthokiba thoramda potharaba oja Professor G Narhari Sharma Ngangom Niranjan Professor Y Rajbihari amadi Professor P Rajbihari na Presidium member sing oina tharuk jakhe mifam ga mari lenana Siam Singh Nandaibam Dilip Huyam Bina Kumar Konthaujam Subhankar Jurembam Birendra Tauramgam Rajkumar Changamai Ibopisakna Chingbana Wangangkhe mifam asigi mangoinana Monitoring Committee da Bakhal Youth Club Jirighat amadi Khunja Singna Lupali Singh Kun mateng pangbirakhiba galoinana atei tengbang birakhiba singdi Lalang Manipuri Rural Club Dolugram Joypur Lamjing Blok Ningthemkhul Ranipur Kakmara Jingjur YFC Tolengram Taurang Lekai Baskandi Laikol Palarbon Koroikandi Binakandi Part 1 amadi 2 Chandam Lekai Manipuri Muslim Maira Loop Asra Lubuk Putikal Anua Manung Kaptanpur Maspara Konjeng Lekai M Deb Singh Memorial Academy Naidol Nungpho Khuno Awang Lekai Chandrapur Singerbon Maira Paibi Dima Hasau Manipuri Apex Body Lakhinogor Sribar Mamang Lekai na chingba panbayay ngarangi mifam na lawkiba warep singi manungda Kakmara Singerbon Kaptanpur gi lambi Joypur Mongolpur da sanabungi oiriba phibam Maspara gi lambi thongna chingba mari leinaba authority da wakatpa lamsang chenba train singna Sribar railway station da minute 5 gi stoppage thambinanaba mari leinaba singda taksinba
Manipur gi hojik oriba irang gi phibam yenglaga September da consultative mifam ama Manipur gi social activist sing yauna sinba lenana lakliba December January thada anisuba Lakhipur subdivisional rural sports meet pangthokpa haiba wafam sing khanaki haina Laisram Saratna thadorokpa cherol palle mifam asi ningthaujam Bir Mohana program conduct tauki Assam की delimitation proposal का मरी लेना ना Election Commission of India ना ngarang jumsakation numitagi public hearing chathaba hokre hayeng irai numit phauba numit humni chathagada public hearing asida tongan ba political party CSO sing amadi atai samaj ki section kaya gi representative singna piba wakatta gani hayeng irai numita Barak Tampak ki amadi 6 schedule lamdam gi miyam gi oiba wakat sing tagani panba yai June thada phongkiba proposal asigi suggestion amadi objection sing July ki 13 phawbada pirakna bakhangan ki ngarang tongan ba lup chama henbana commission ga unaki hairi Manipuri kanbalup makalna hojik Manipur da thogliba Kanglupi irang asiga mari lenana ngarang Sri Govinda Mandir and Community Development Society TV Center Road Tarapur Silchar gi President Wangjam Dhananjoyna makal gi special invitee Dr. KN Chan gi kuthangda lupali sing manga Manipur da relief ki mateng oinana ba mateng pangbirakre hairi thoramadu da mandir gi member sing Sandam Herajit Y Noren Y Jain tena chingba sarukjaki hairi Irang na sokhalaba Manipur ki phibam yengsenanaba mioi mangana saba Trinamool Congress ki mihut kangbo ama numit nini gi oiba khongset tangarang jumsakaisha numit Imphala thungkhre mihut kangbo asina Churachandpur da relief camp ta leiriba mioi sing NGO amadi community gi luchingba singa unakre mihut kangbo asida TMC ki Rajya Sabha ki MP manga Susmita Dev Derek O'Brien Koilan Banerjee Kakole Ghosh Dastidar amadi Dola Sen yaure Kangbu asina matungda Manipur Rajyapal Anusuya Uike ga su unaki hairi panbayai me thagi tang ahumdagi chatharakiba Kanglupi irang namaram oiraga Manipur da miyoi chama ga nipugi mathakta sikre amasung miyoi kamarom asoka panangkhre khongset asigi mangoinana Rajya Sabha gi MP Susmita Devna mahaki official Twitter handle da phongdorkiba video message amada niminini gi khongset asida miyoi mangana saba delegation team asina Manipur da chatuna tangdu leitaba porakna na bahona bada mateng pangani haibagi wapam phongdoki As per the directions of the Honorable Chief Minister of Bengal and Chairperson of All India Trinamool Congress, a delegation of 5 members of Parliament are going to visit Manipur today and tomorrow. It is our Chief Minister Mamata Banerjee ji who first wrote to the Honorable Home Minister that she wanted to visit Manipur. Except for a short acknowledgement, she received absolutely no reply from the Home Ministry of India. However, this delegation of 5 MPs of Derek O'Brien, Kalyan Banerjee, Kakuli Dastidar, Dola Sen and myself are due to board a flight to reach Manipur. It will be our endeavour to meet every faction, every group. This is a humanitarian crisis. We go in peace. We've sought the cooperation of the state government and an appointment with the Honourable Governor of India. We are deeply saddened to see that in this difficult time in Manipur, the Prime Minister of India has remained silent. But our leader, Mamata Banerjee, and our party, All India Trinamool Congress, is making this visit to reach out to the people, especially the women and children, the thousands of them that are there in the relief camps, and thousands have also left Manipur who we probably can't reach. It is our hope that we can contribute in every which way to bring back peace in Manipur and make sure that all factions live with harmony over there. Rajya Sinba thungna pangthokpagum Assam pumbagi oiba midday meal Karmachari Union gi Kasar Jilla Committee gi miut singna Silchar da makhoi gi tongan ba dabi kaya tawraduna wakat mifam pangthokre July ki tang tara terete gi hauduna numit mari ni chupna pangthokadaba wakat mifam asida Union asina taliba dabi singdi Assam lengakna midday meal chak thongbi singda chang naina thagi lupa lising tara tawduna piba thabak toklakpa matamda makhoida lupa lakh ahum gi tengbang piba midday meal gi project sing asi privatization toba yaroi haibana chingba dabi tawki wakat mifam asi ngasi loisin gani hairi
बांग्लादेश की पुआरीदा इहान हानबो ओइना लफु पाम्बीदगी सुंगबा लंगना मैतै नुपीना साबा कोलापति सारी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीनादा हौकीबा निंगथौकाबा नुमिता खुदोल तमख्रे डिजाइन असी बांग्लादेश की मौलवी बाजार जिला की भानुबिल मेहरगांव खुंगंगदगी फीसाबी राधावती देवी ने पुथोकपने हाइरे असिगुमा मखल की सारी अहोम बंदरबंदगी फीसाबी सिंगना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर दा खुदोल तमखिबने हाइरे खंगनजबा मा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चाही अमगी डिप्लोमा चाही अनी के एडवांस डिप्लोमा अदुगा चाही अहुम की बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स तंबा यारगनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस सिलचर अमदी ग्रेसवेल हॉस्पिटल मेहरपुर सिलचर अनिना कुसम नदुना लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की मखादा कोर्स असी तंबीबा हौरे हेल्थ केयर की फील्ड दा स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबसिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असी तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदोंग चाबा लौबियो अदुगा नर्सिंग योगा अटेंडेंट फर्स्ट एड ट्रेनिंग इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ अमदी आरएमपी कोर्स न चिंबगी अतेनबा मतमगी ओइबा कोर्स संगी तमक्तसु एडमिशन हौजरे एसएम देव सिविल हॉस्पिटल सिलचरदा प्रैक्टिकल तौबगी खुदोंग चाबसु थमजरी अकुपा मरोल की तमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस इस्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचरदा लेंसिबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाउ फाउनबियो Potsamam Chanu Albina Gawi, Institute of Medical and Paramedical Science, Bachelors of Vocational in Operation Theatre Technology Tambi. Graduate Hospital Practical Class Tajabani. I have Tha Hum Madi Matung the Operation of Humai Pangasi Sabanam. High river courses Hojiki Matamda Yanga Kudong Chava, Amos and Periods and Madina course and hygiene. Mayamsu High River Kudong Chava, Silovina, Performance Hygiene. I can make my assignment about the I suggest the Institute of Medical and Paramedical Science. The pastor Japanese and the SMT Civil Hospital, ICU technician and खंगनजबा मा ममिंग लेरबा ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर यूसुफ F चौधरी नोमाइजिंग निमित खुदिंगी निमित युंग पुंग 12 दगी वेल केयर मेडिकोस लखीपुर टाउन दा लाक्तुना लायंगदौरी खुदोंग चाबासी लौबिनबगी दमकता एडवांस बुकिंग की दमक वेल केयर मेडिकोस लखीपुर टाउन की मोबाइल नंबर 8134835398 नंबर असिदा कॉल तौबिरगो खंगनजबा लुजरे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना नुपी मचा अमबु तमथिना हातोक पिरंबगी थौदोक्ता सिलचर इरांग थोखरे पाउमी यावना पुलिस की मियोइसिंग अशोक पन्नंखरे मॉनिटरिंग कमिटी लखीपुर की फमखिबा मिफमना लमदमसी की चाकोत खोंगथांगी हिरम कया यावबा अचेतपा फिरेप लौमिनखरे डिलिमिटेशन प्रपोजल ग मरी लेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना ngarangdagi पब्लिक हियरिंग हौखरे इरांग न सोकलबा मणिपुर की फिबम यंगसिननबा मियोय मंगाना साबा तृणमूल कांग्रेस की मियोट कांगबोमा ngarang इम्फाल थुंखरे तोंगान तोंगान बो वाकत कया गलोइना कासार जिला की मिड डे मील थौमी सिंगी वाकत मिफम सिलचर दा पांगथोखरे अमसुंग बांग्लादेश ता इहान हानबो ओइना लफु पाम्बी तगी सुंगबा लंगना मैतै नुपीना साबा कोलाबती सारी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना दा कुदोल तमखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।